Moje meno Anna Marija. Porihtanih se še bavic. Približuje še Velika noc. Hajde naj še dobre porihtame i zabavime. Probujte u svojim dome prenesti skeljo predmeti, kotri vam budu muzični instrumenti. 1, 2, 3, rušaj! Kad Hristos voskres, on hvarel radujce še. Preto radujme še vjedno. Kad otvorim oči, popatrim na njebo, čustvujem še šćešljivo, kad popaham kvitok i vidim ljet ptico, skakat zbim behac po pažico, la la la. La la la. Našmej się, bo twoje serce ceple durka. Našmej się, kiedy na tebe dach to duma. Našmej się, kiedy slobodno kračat zmožeš. Našmej się, kiedy druhomu ti pomožeš. Našmej się. Našmej się. Za Veliku noc zdravkamy Hristos voskres, a zdravkujemy voistinu voskres. Poludzenak za Veliku noc nie každodnjovi. Rihtame maslo, pasku, hrin, šunki, pisanki, kolbasi, sirec. A mi nješka porihtame sirec. Treba nam veljo vajca za sirec. Vajca możemy kupić u dućanu, a możemy prenes i na jednym interesantnym miejsce. U kurniku! Co oblecieć za odchód do kurniku? Możecie mi pomognąć. Teraz, kiedy mamy vajca, możemy uwarić sirec. Za sirec nam potrzebny śledujący sostojki. 20 vajca, pol ложечки soli, 2 litry mlijeka, 9 ложки cukru i 1 vaniljev cuker. Mój chłopiec Alek mi pomognie uwarić sirec.
Povolajcie відео, щоб вам помогнув і правил добре дружство. Teraz pochasnujemy jedną pamučnu peľuchu, nožničky i špargu. Dok čekamy, żeby sirec dostał swoją formę, próbujemy naprawić domaśni plastelin. Za plastelinom potrzebne 4 ложки mуки, 2 ложки soli, 3 ложки теплej wody, 1 ложка oleju i 1 farba za kolači. Z plastelinu możecie naprawić wszystko, co pożadacie. Pririchtujemy się za Wielką Noc, ta z plastelinu możemy naprawić pasku, pisanki albo zajaczka. Думали се, že to koniec? Prihtajte še. Ideme vonka. Postoje різні техніки учення. Мені найлепші НТЦ техніки учення. Hlavný motto MTC techníkoch hlaší: učenie prez bavisko. Uvidíme, či to naiste tak. Dok otrimujemy równowahu, próbujmy preniesť, kotraše slovo skriva u sljedujucim vyrečenju. Mam polno bahnitki. Nitki. Bahnitki to konarčki verbi, kotri še šveca na kvitnu nedjelju.
запаметат состојки за правење пластелину. Примениме НТЦ технику учења нелогични приповедки. 4 ложки муки. Му. Таки звук ви пушчуе крава. 4 ложки. Крава ма 4 ноги. 2 ложки соли. Го буквам С и О додаме букву В и А. Так достанеме слово сова. 2 ложки, сова ма 2 ноги. 3 ложки цепле и води. Задумаме 3 барки. 1 ложка олеју. Подумаме на 1 кавиток слунечника кој може украшить скраву. Фарба за колачи. Ке повеме слово фарба. Ту се скрива слово фа. А постои нота фа. Кед нота фа захрала, крава и сова по барках скакали и весело танцовали. А teraz jedno NTC бависко з буквами. Одгадніце, якше наволує једзење, котре ше миши, а потім je za Veljku noc. Паска! Маме 10 секунди, že bi sme načešljeli slova, kotri počinaju na K. Карк! Калаб! Камень! Капуста! Poligon zakončíme s baviskom NTC šifri. Teraz posluchajmy sljedujući 7 slova. Poljo, hodzinka, nos, vazna, risunok, kukolka, paprigi. NTC šifra hlaši 1-5-3-2-5-6-7. Rješenje toho baviska to... Pisanki. Pisanki to ukrašeni, pisani vajca, kotri rihtame za Veljku noc. Našmejše bo tvojo šercovce pledurka, našmejše, kedy na tebe dahto duma, našmejše, keď slobodno kračať zmožeš, našmejše, keď druhomu ty pomôžeš, našmejše. Našmejše.